ai thatu zong ten sawa in chibai ka buk le chewa hei thu tam tak Davida Thihna chungchanga pos mo a to ti kan ria mi pui lam point kan khel na sa kan dul ru na a tin kan pastor lam te po kan dem na sa thil che sang soi tu ro ma nga tinge sinot lam te pon ron la tong chu la nga tinge pastor po hi ron la tong chu mi lo ti te police lam te po hi nga tinge che lo mi nga tinge Davida thian pa dam zo ka teng te kang ka tinge kom lo tun thlengin ti te tam em maya nima sel chu mi kara chuan voinia hian video ka siam atanga kar khat ani chu kalta khan he pos hi zoram thlir tu ti hian aron pos ani chumo apoi mo khop me tilaya hian pastor kan dem na te kan lo soi chiat viau na te kut thak chak hiel khopa alla ka ril ru kan lo put na te kha lo dik chi lo ani anga ti na tur khop voini a hian point sang aron soi don ani chu kan ngai thla hong kan chiar ho don ani chumo kan ngai dan zong ate kha min ti dik lo tir tu chu tu nge ni tang voinen he thu hi ka pom ti na ni lovin he thu po sa hi alo dik ani ngai chuan apoi mo don khop mai chu voine hen kan chiar ho wanga kan ngai thla ho dona he pos Davida chungchanga enge ni call record nei masa ber tu son khania keipo ka ngai thla jing dar li le chan ve pel kheta ka ngai thla ka ti ka rilu khoi em ana pastor chungchanga po enge ni khriat thiam lo ka nga em ka dem hle ani ka chanela tang phei chong karon ti suaka engpo ni se tila hianin kan chiar zong anga post comments lama te kan soi tlang le anga ke chon tila hian kara enge mo chu karon soi zo ve mai thei engpo ni se kan chiar chun som halang airfield twal Thihna chungchanga LP special reports kha chingle tang post chiar chuak dapla azawa ngai dar siam don ne poimo khop mai he thil hi YouTube pa po thil kan upload ring video kan siam kan dalu a hi en tlon tling lova ron pong tong comment mo a video da tu te a YouTuber te ron soi chhe ha lang chi te kan tam em mai thina ngai thaji clock pe lo mo khatianga comment te kan om thina apoi em thina ne hai ron soi thakop mai ore chir sun som ha lang a huna kala engkim zir chiang kani chu taka chu ni twal Thihna a khen nuwa voi thum lai ka kal to YouTuber ten an kom na ka en kim do vek bok ati ni he tianga thil chik mi le he Thihna po ril rupet tak ani zia alangin ka ria chiar ngal purpur mayang Thihna hiala thleng kha poi tak zeta khami thu akhan amo phur tu te semnge ni ro se pastor te hian an quarter rok ani thu hi khoya man report lo Davida nu le do sakanu ngai dam dil tur kal po hi an ngai dam thu an sil ba ka kumpuan diu tilampo abiak sak tur thu pastor hian a sil bok he thil hi chu ni adik ani chuan Davida nu khan do ta soiti na ni reng chu ma se media te ma YouTuber te ma a mel lang hiala video record mo video ko an cover ta tinge do ta soinga mang ka ring lo ta ni chu tilai teng ta chuan chiar chun som zel phot mayang rok tok tu chung kwa pastor ten ale alinga dew sole diriam an tok ta dai mai hi apoi tak zet mai an ni lam hian zot tu an om miau lo wangin eng thuma an soi chuak lem lo wa an chungami mu sitna lo thleng chu an lo se pui ro tor tlok mai ani ni YouTuber te lama po nga tinge zot tu no mia lo katia call record te kaipon ka nei thina amai ro chu video nei na hanti te phei su kala nei lem lova pastor te em han be ka khachu le lama chuanin kha bo ruak de sole diria ma hlo na sa sia khatianga khanin keima lama chuanin ti kha katum boi lo sim simani mi zo mi pui te kan kau khat le tuk hi in siam chat kan ngai atua te tan po thu thin thong le ril ru tina thai kan po zong mi ril ro hliam kan ol sam lai na tidam thei tu kan ni le box yelo zanin khom tur kal tlai de ta chuan Davida ta thian do ni pastor quarter chakong pui an kal lai po an mu in khom hi dar ruk le chan veya an thana dar sari le mi som pakwa velan bang
pastor quarter rok ani tho hin khom ban nuwa pastor no puina hrimma sabera biakin tola ko san mi puyo om ho a ko vata a aw chula pastor quarter bulma yaleng khothen om tlangwal te pon an aw thom sia in an tlan ve nga maya chumi ta tlan chu in khom bang then khat chuan ruk ru emotin an zui chiam nge nge pastor te hen a ran pain an quarter rok ani tho hi khoya ma an report lo reife nuwa a tu tele an ate hi miswal an niloti anin hrechuak chi nge nge heti lai hian in khom bang zinga compound committee hruai tu te zinga mi te po an oma a hma loka Davida te thian dun pastor quarter bul hnai mu an oma wang khan mi then khat ten ruk roi motia ruk ru zong ve tho an lai khan khotlang duty lam chuan Davida te thian dun hi an chen nei na tang nan lo man fel der to special report a Davida chung ten an chiama a zuang thla an ti te kha thudik lawani tho alang chiang viau an thu soi kha chi taka ngai thak chuan thu in kokal awam zeu zeu Davida mei che an shepa a zuang thalovang ti vel chongchang a soina special report minute somli le panga le second somni pali vel kha en ula alo chi khle ti he siang khop mai hai azoram clear to a hian te tang ama veken minute somli pani le second khat bora khan Davida chu dar lesson ve a an thoka ho a nuwa minute som vel let a chuak le atia Davida ina holai hian u te chu ina an lo om lo ni in alang an thu soi dana ma se VDP ten an ron man hian Davida hi pin dana lo oma a u te po ina an lo om le vek to a u khan an chiam ang ten asoya in khom ban kha dar salem me som pakwa velania darian rik mai Davida hi ina om lai VDP ten an ron ko an tile boxia du sakap hei kha chuan chokalo oi mek ati emo ani kha dot soisu anom ti alang reng mai VDP lam hian an chiam lawa an rin hlel thur hal nal ani he special report a khan makti deuh kanai nual mai Davida nu te khan kha mi zana thil thleng kha soi du chin le zep chin an nei ni na lang tlata tin du saka nu le du saka thu soi in kal tlat te kha amak riau mai khaile in chet dar don ango zoram clear tu he thu ron ziak tu hian ron post tu hian chan lama nei lo ti hi chiang lo tukani na chiar zelila Davidan poisa ada anania soi sang te anu soi dan o thei hai buk noi amri som le pathum le second somwa pathum anzuk ena an mulova kutan thak chon zoma panina tifin chunga ati kha minit som pali le second somwa ina an han en kwala an mulova an thin rimin an vole vaka pathumna ka u ka koltir minit som le pasari le second som ni panga a u an kawan zota akol lo thu asoya an oi lawa mec pian dop tir le a u hinu tling puisi engwang VDP hian athu soi ring lo nge an ni Davida nu soi dana khati khopa kutan thlak na sa a poisa po an lange nia in soi si engwanga an da na chungchanga dot soi kol chachar nge ani voi ni lai an da na chungchanga dot an soya chumi awang chuan kutan tuar tanghek maya a voi thumnan ka u ka kol tir tia ani lain ka kol lo tin chan alo kho ve sia helai hian makti dau mai ka nei voi ni lai an da na chungchanga dot an soi awang khan kutan thlap vak nuwa a voi thumnan Davida te khan dot an soi non ngam don emmi Davida mei che VDP lamten an ring lo viau ni na langa ama po hi dam doi tin mi ve thawani bok a thu soi an oi sak du lo po hi an dem om viau lo mai kha ruk na thlen hun om ve lai khan Davida te hi pastor quarter lam hoya konga an kal chuk lai hi dor pakhata CCTV atang na langa an le cholam ero alang me lawa ma se VDP ten an man lai khan ina an lo om deya a mei chero an in lampana ho cholam ero CCTV alang thung special report a vekian du sakanu soidanin he mini hian cheng zali min pe a azumana tanza kapele a VDP ho bula cheng sang khat min pe angina in soya boya min pe nila enga nge dot ka soite lulang ka ti ati kha ma se du saka hian Davidan cheng sang khata pek tho hi run moi channel in akom na ngei po ala soi tlat maya ma se nu a pek le pek lo thu a soi lo du saka nu po hi zu in na save tak ani bok
khai ma o zoram mi pui te hian mai thel kan nei ngei ni na lang tatlat mai le Davida te hian hran pa in kumpuan VDP khuta pastor te hian an pelova a hran pa in report po an siam mi lo an in rokani ti pastor nu puin a hmu a ouchul in biakin bulvela in khom bang ho akowa an zinga kumpuan diu ti hruai tu om te khan an lo hre a rin hlel thila man an nei ti alang an rin hlel hi dik ngei ni na lang bok he mi thuwa hen pastor te dem na tur pakhat ma om lo Davida nu ten an fa te an vuak thi mai an hlawa wangin pastor quarter an pastor ne na ngai dam dil turin an kala ama nu chongkam o ti tur nge ma ni chongkam o ti tur zong nge ka khat chi alo kha chu vuak thi ti khi vuak hlum ti in kan da ka da sak talo mai special report min som ni chovel kha uluk takin ngai thla ula ta khan soilan du lo pakhat an nei bok Davida nu le du saka nu ten pastor quarter an pana pastor ne na ngai dam dil turan kal hian dar som pahnih le min nga bol rel ania pastor te hian in leng an la nei nge Davida nu le du saka nu an thlen atanga minute nga vela kumpuan diu ti lam mi pahnih hian du saka chu pastor quarter an lu dan vel soi turin pastor quarter an hruai thla a he thu hi Davida nu te khan an soi lang du mi lo du saka an pastor quarter an hruai lai hian Davida nu le ama du saka nu nge po pastor quarter an om soita kan khan pastor thian in leng dang an la nei bok pastor quarter an lu dan vel asoya pastor ne na ngai dam adila pastor po hi na ngai dama tun nuat ti swal to lo turin thote alo cha bok heng thil thleng zong hi pastor family ni lo David e modu saka emo te family zinga mi ni lo airfield veng mi ngei pastor quarter lo leng ten an riat pui veke David anu in kan su thlen pon tu te nu pangin lo oman lo lenga ati te pok an riat khamo special report minute som ni le second somli paruk navela David anu in pastor tho soini om taka soi tholei tu te kota kape ya ka thu eng ma om to lo eng ma ti thei ka nei to lo ti na soi ati te kha thu dik zi klok lo ni la eu pastor so na angai dam thlap thu a hrila roi tu te po biak tur thu ina tha thlap bok David anu te an chua nu lok dar som panile mine som ni pakwa vela kumpuan lam hi a phone ngal nge khatianga kutin thlak le thil thleng dang kha pastor lam hian a mai na lo shim tin pastor ko taranga idam dil tura an kal hian David in thlashung le tride ka kal angina in soya ma se an rilut de hlut ta pastor nen anin nel thote soilut de ulwa ani mel asan chu pastor ta hin in leng an la nei thlata anu pui phei chon ar lo la pu nge pastor ko tara changa an chuwa hian David chu lo chat thlafel to ani mel a an soidan mang hian pastor ko tara changin kan chuwa ko waiting seta kan ngak deta David an ron zon chuwa ka ti kha Thihna run thlak tak a engma soi chuak velo sa kha pui thiam chuan ngoi rengin lo sa pui ruat tor tlok tamai ni na lange Rawlh tu te mangoi renga isu ading reng te po kha min te chuak rum mai heng thalak sang hi anila thalaka hian ina an lu don an lon na plastic tu zem oma an waya kan siar me kan i wangin kan tilang angai lo en mai don ni o he mi chunga hian an lon ni na langa cement bana hian invuan in anwaya vai mau khut tungin anin vuan phei ni na lang boka cement bana an von lapo abal he pastor quarter hi komina rong noi thar chawani slap chun banga vapin phuilo feya ko tir lai hi in chthum vel zeta hlaiania in vuan chung chuan ol sam takin set lak a thei don ani ventilation timayang dar thalang hi pon lam a perek te manga atlak lo nana asira kila kwalania ol sam taka phoi mai thayani dar thalang hi an phoya akal na phoin chuar te hi an la sona tui de na hian an da heta tang hian an lu ta ni na lang thalaka vekhian kong khar ro lang atang hian an chuak ni in he kong khar pui ni lohin asir so kalama changa chuana ne emergency exit ti la dik berang tunai press veteran pastor quarter sak thara chon heteng hian an siam vek nu berin kongka in hongle chuar lo ko huawa mu khan a aw chuak ta kha ani renga pastor quarter rok ani nge yam ti chu hun reilo te a science thiam na mang nge in nem nge non inom dona cement ban an lon na niom tak a son fingerprint nut chia ani plastic tu zem chunga khan ke hniak nut chia ani boka hetiang
heng thil te hi forensic mithiam ten an zir chiang meka tin Davida postmortem result le forensic result hi han chuak se thil chu a chiang vewang chu he thu hi pastor kan chan ngor na lamwang ani lova mi pui te hian thu dik kan hriata thlir na tlang sang kan man thiam theina na ti ani tin mi pui te pon Davida te kan lain data a om hle ani kan pek thailo nun na in lak sakhi apoilu tok tlat chuti rualin thu dik hriat ve tumila re theile chan hai zok anni awanga apong apuya lawin khongai siaka midang te ril ru hliam zonga khosak kher hi a thalo khop mai voina pastor dem na thukhal tak soi thin te thil hi ruk ru in rota se chuan VDPMO police lam apun lowang amana te ringal thua yang om zia chu mikau khat kan tamlu tuka ahnu le lam ngai to lo ka thil soin midang ril ru engtin nge hliam na tang ti te hi ngai to veila hai thalaka eng te hian chhuan na te ania an chhuan kong khar ti chuan nei te hian a ron zel helai hi an lu na ania kera chan rem kera chan rem hei hemi pipe sira slap hi bi ma hi muwa fit level le ka sang ani heta chang hian hemi hai pangpar ang dau hin muwa pot ang dau heta chang pangpar khoi chang hian so har sami adon lawani kota von na fingerprint nut si ani forensic level in dik feke hai somi abana son ti na ni meita kan thut cha ya hi ti meite yang boruak aron dai che pang thudik aron chua kanga aron chianga kan boruak akuit don ti na ni chu a fel chep to ti na ni apostu hi zoram clear tu ani imponi se comments lama te enge in ngai dan enge in hu dan na kha chiang takin ron soi ula a theyang angin kanin reply ve le anga khata khanin poni se voi nia hian thu hi chiang to sela ti hi anga lelom khop maya imponi se aba chu soi chun zon vak lo mai taila a tha zok ta in ka ria imponi se in zawai ni man nuam vekule